از اینا بحثا چاندنیه بکن، بحثا زراعته بکن. ریوبریا خواسر جناها و آمده کاری این ورگرتنا بر همین جودکار این روز آوای کردستانی و باکور روجلات سوریه خو آماده دکه ده جوینه که ده انجمن جی کار آر ریوبری ورز دما چاندنیا ای سال گوتو بیش کرد و هناك تدبیر و ریکارین جدی گرتن پجراندن. محمد الدخیل افسروک دسته چاندنی راگهاند گوان پرسو مجارن گریدای ورز چاندنی ای سال گوتو بیش کرنه و تدبیرین پیوست جی ستاندنه. بارانبارین باش یا ای سال لروج آوای کردستانه و باکرو روجهلات سوریه هشتیه که هیویا جوتیارن هرمن ریوبریا خواسر ببرهمک باش آدخلو دانه هوا. لگوری زانیاریین ریوبریا خواسر آباکور و روجهلات سوریه دمها آداره دا بهتر جصد ملیم باران باریایا سرکفتنا موسم جه وید نابرا نوت حتی نوت و پنج جصدی دبا. ریوبریا خواسر جنها و آماده کارین ورگرتنا بر همین جوتیارن هرمه دکا. دجوینه که دا انجومنا جیبجی کار ریوبریا خواسر و دام و دزگهن پیوندیداری کرتا چاندنیه ورز چاندنیا ای سال گوتو بیش کرن و هن ریکار و تدبیر پجراندن. محمد الدخیل هفسروک دسته چاندنی و آفدانی راگهاند گوان پرس و مجارن گریدای ورز چاندنیا ای سال گوتو بیش کرنا تدبیرن پیویست گرتنا. 2023 موسم القمح والشعير ل 2023 آماده کاری و حاضرین ورزه گنم و جهیه سال 2023 هاتنه گوتو بیش کرن. آماده باشی دسته چاندنی و آودانی جبو ورکرتنا برهمه قباره انبار کرنه و لسایلویان و حاضری سایلویان تخمین قباره برهمه و حسانی کرنا ورکرتنا برهمه جبراین می جوتیار هر وها حسانکاری و هشیار کرن و رینمایم پیویست و هاجی گوتو بیش لسر آماده کاری و حاضرین دسته چاندنی و آودانی جبو بن برکرنا گیرکا سونا کنها داکتیه بتایبتی جی لهر ماجزیره لرقا و دیر زوره جخوا دسته یا چاندنی و آودانیه ریکارین پیویز گرتنه و آماده کاری روزانه تینه کرن و امدکارن ببیجن که ورز 2023 دی ورزکی سرکفتی به بموسم 2023 موسم ناجح ان شاء الله. ریوبریا چاندنی و آفدانی الهرما قامشلو راگهاندیه قلوه هرمه 187,687 دونم زوی هاتنه چاندن. جه 79,910 دونم بجیه. ددمک ده روبر زوین چاندیین آوی گشتی 107,777 دونم. حسین عمر روداو. احمد بطال عند زياره چاندنيش قامش له الجرمنه كاك احمد دم باش بخيرات يعني بحثا چاندنيه بكن بحثا زراعته بكن جبركو خلكي ما جعفريني حتى تيريكا حمكو بچاندنيه را مجول دبن جبر به كيجي جرينجا بيغمان براني تماشوان المجي مزارعن جودكارن بشكل مزجوان يعني حاضر كاك احمد باش كاك احمد بخيراتي. هر سال جودکارین مدترسیان گوتن ای سال موسم خرابه هشک سالیه موسم ای سال قد مترسی خطر لسر هیا یا نه؟ ده موسم ای سال باران تشكي قلي اخري دور بنجي دي روجي باران نهار اولا ما كانونا ددوهات ودور قطب دور بنجي روجي تقريبا تعدا قال لك يان زاد وشاي راهي حتى راهي زاد ذهابون راه قي ذهابون يعني هما اخري بابا بارانا ددوا شباطي دي ويقلك ومرباقش اجا بارانك شباطي باش هات بتشكي وب احياء كريك بارانك تشاو لازم انها بارانك تشاو لازم الزراعه باران ان شاء الله باران حردوي نيساني باران بلكي ضروري مهمه بس تعدل معولي باران شباطي باش هات قال كي هيفي وما موسم قال كي باش به نلقور ولا دركت خدي باران موسم قال لك جي تعدل لك ريكلكي
او قلكي باران خري عدله كريه زیان جوه نبونا باران جه گنم زیدش زیان جید بینه یانجی چاندنی دن خدای زیان کرد عدله بو الشاندني ودين جي بيشاندني قبله زحمته او باشا كاك احمد ريفا بريا خسر بيجا او امادكارين ورغرتنا جنم وجهج جودكاران دكن ايصال نرخي هر كيلو جهو جنم دبي بتشقاسي ورا ديار كرن كو جبو جودكاران باش به بخدي نقول تكليف فرن قالكي كلفي سر خلكي جود بهابوي حتش بهابوي 2 كيلو نكيمي 4500 دي حتى 50 بده جود يعني مقبول به كيمي ولو ويقول لك بخسرن يعني ويب دولار تشتري في حتى ديسكي دونم دولارك سماد في سماد بهابوي درماني زاد جيات شوتيني او بهابوي قلكي بهابوي باش به حتى ما بوفي جبركو اوجي دانزده محل بنده دمينن موسم دبيجن موسم هات وموسم نهات يعني خلكي ما تاني جبوانا او جرينجا جبو جودكارا نها سمت پر لازمه يعني درمان سماد يعني كماوي يعني سماد انكا جي دفعك هي سماد جيب سماد ازوتي انكا غرق غي بدني سماد ازوتي سي دفعاتني بري چاندني وقت غيا شيد بجد اشطاء مرحله الاشطاء وانكا يعني مرحله يبي التسنبل وقت يسنبل شيد او جي دفعك ازوت يربي باش يعني متخصص دريج بكم انترنت تا هر كتبه لمولتا وفامي هر دمي پیش تجي لقال تابن كاك احمد جبركوف مسألة چاندني قالكي جرينج ام جيت خازن جرينجي بدني احمد بطال عند زياره چاندني باجار قامشلو